ole tuntruma chuan nimin lama lungdai le a chevela mipuiten eng andon mu mal lo awanga thinrim na konpui power subdivision site office to lunga anvom chiat chan le borok so sang tak mai lo omna chante kanjir chiang don ane konpuya daily news chuatlangin atalan danin karkalta zirtop ni chonhu khan sentlang power substation a transformer lian chu athak na tur bil khothi ratanga lo thleng chu thak ania heiwang hian power shutdown lak niin transformer hi alo that tok lo awangin eng ape chuak lai thei talawa heti lai hian bukpui power substation atanga power hi lak chon mai ni se ti department ho tu tele khotlang throi tu te chuan anrela hemi tur hian bukpui le lungdai inkar power line thuam tha a natlang nei hi anrota amai ro chu bukpui le lungdai inkar power line thuam tha thi nikhat thil thuwa zo mai thei ani don lo ti department lamin anriat nuwa natlang hi anthul lea konpui power substation atanga power pack dan kong anjong ta jok ani heti lai hian lungdai le a chevela tanga natlang tura pungkhom telung oilo chuan PNE site office hi lunga vomin anti chia office bang a chene hle hemi chungchanga hian lungdai VCP chuan tunthil thleng hi natlang thul le wanga lung oilo na ani mai lova tun ma atanga eng an nei that tok lo awang le ngai sak an hlo tok lo wang ni in asoya sakor mui toy group OMA all VC book puitlang dung VC mal ang le branch ang jong te puin department pui hian natlangin kan thok chok na sa a mase din mun tha jok om ti lai reng om chuan lo wangin mi pui thinrim na in up aron ir chuak ani ber ati nimin khan bel to MLA baka power and electricity department how to engineer H zonun sanga engineer in chief te chief engineer te SE le EE kolasi baka SDO PNE department konpui ta chon lungdai hi an pan ngala khotlang hroi tu tenen indorin eng pek theidan tur hi an ngai tu ngala borok so sang zel tur po are zuita ani PRC zo sang zola SDO konpui chuan sentlang power transformer thlakna bil khothir tanga lak chho hi MVA 2.5 mo MVA 3 mo ani rin ania zirtomnia vo ani nuwa avalu duang atin thailo wangin transformer oil te thlifim tha oil la chuak veka muang changa enchin na nei ngai ani taksi wangin power impact thaile hun tur hi hriat ani talawa hei wang hian bukpui substation atanga power lak lu chu rot ania hemi tur hian konpui substation atangin electric suite po phur chho ania maseno chaltlang bula banthak ngai aum ti hriat ani ta ka wanga nikhat thil thuwa eng impact thei ani le don tak si lo awang le mipui anlung oilo hlauna wangin thul le ani ti asoi nimin chanhu khan PNE department chuan zanlon power pack na line atanga tuitun power pack na line konpui atanga tuitun power pack na thlunjomin sentlang substation atanga tuitun pack na line a thlunjom le in lungdai le a chevel chom turin power hi pack ania amai ro chu kolphetha man hi atam tham dewa wangin in en chok turati anni konpui subdivision huam chunga hian power duanga atha tok lo wangle thildanga wangin harsatna antok nuala hemi chungchang boina po konpui VC3 VCP puech lalfak zola zotein office lam abiang biak na hi ngai thabokila heti la hian lungdai VCP hne na tanga kan thu don dan chuan tui supply chungchanga po hian harsanna lian tak antok mek ni in asiat bok ya titun line ha kan oma I hei kusepa electrical engineering mian silfia lok sela e to da hianin electric department hianin direct hin mirom pegam to lawa stop starter mang kher hian anti to siama ro chu kan stop starter hi man launa rei to siam man thei turin hei an peidon ani ya apia so na thar chu so son panel po thar chu nei to vek mela commission tu chon hata hian hei kan huang hian commission tu chonin thakhat vel langai sia I sami so fel chonin kan har sanai chu ziom don amaro chu tundin huna hian mi puite har sana he shein hei kan pi chi lam pangte ron tlan chawa sentlang a transformer athan tur chu ahan pur choma se transformer hi awel vel kha hi ta langai wangin I alati thailok lawa zanlon lai ahan tinung atang han tinung thina hei current chu aron lu le zuk zuk thina hei hi ti kan man thei dan tur hi hei pu se han mi han sin sela ariski view mai thei boka maro chu
tụi nó cắn túi tuần PHC pump house din muốn đi akhir khóc mày tụi nó hiện nên cắn buổi nó bер pakhat chu hay hit motor control panel nia hay mi hi achia spare part kan han cha thina ma ro chu company lamin patiang ka chu achuak to lo hui to ani bangin model hui ni bai kan ti chuak to lo ti boxia kha bang khanin achia hi ti khanin kan bypass tok mai ti hian tunan income transformer tang chuk tha ka tan ron lut ta ta tang hianin apa ngai chon transformer tang chuk tha ta lut ta ta tang hian tan lut phei ve ya ta tang hianin motor kan start thin ta tu nai ro chuanin heta ron lut thi direct in motor start na kan mang ta tu chu na khanin electric department lampang kha an transformer an that lo awang khanin I pe mani kha DOL kan dia direct online in kan start thina software ta tel lo in khang vel te wang khan yang ti thil thu khan electric department khan software ta tel lo khan phal ta si lo wa chu wangin hemi incomer atang hian in software ta hi kan connect ni ta ni hian software ta mangin hemi software ta thu hian kan run kan tum ta motor hi hei hi tu na kan an base ber chu nia hemi tel lo chuan electric department khan min phal sak to si lo wa ama ro chu hemi hi panel hui hi athana tu ro kheng to ta hi ka bu yin do ngi ma hemi thak tu hi nia anti thalon ta se tiare ge nga ya ta hian thak don chuanin atlem bera thakhat vel hi kan off pi ngai do na khami chung khanin kanin po cha zung zung anga arang theng bera commission hal tum kha kan ti dan tu chunia chuan kan zo lok khel hen athar kha khelai a chu a khe kan nei vek to ta hemi that bok ta se pani kare dong ti ani mo athat ve ve chuan ti hianin boi mi lovin standby kan nei nga pakhat jok lo that lo pon pakhat jok in kan tianga ti khan khami chung khanin pakhat jok kan siam thalenga ti khanin I ai thak zum zum thei to do na ko pui mi pui tan chuanin I chen fa kom tak tur ani kan ha det te po ai mai theli til thadu du chuan to hian diesel engine hei to do diesel engine kha hei mang hianin an pama ma diesel hi hau tak sia hei bi mang hianin tu la po hemi pui har sana pusu tur khanin han pam ama mote chu aya du thu sam le to electric engine han buna tur hin helai hi hanan chunga helai hi khol thar chu om vek to a so lai sonin panel helai hi thar chu ni ya hei man thei ha dom bok ani hei thadong khup mai kan department how to ta kan SDO ho in ran chawa sunday apo pam ngai tumin kan pam thela bon diesel engine an al thathawa chu wan chuanin thei top chua me ka ni kan SDO po a thu chil rot bai di mi pui te pon kalong ha sam sa manga ya tuna tanga thakhat vela da chuanin lungdai sentlang substation sentlang substation te transformer te ain ran that phei chuan lai ang khol ka bun fel chuan har sandam do lo ni diesel engine le electric engine kan neya panel le soft starter hi a than tu rom boka kan lo ha sam kha ngai do ni maro chu tu na an han ti hi a that thei chuanin tu po karen mang chuan pam thei mai do ni Alang tất tổ tổ. Alang tổ.
Rồi phải phát cái lồng về. Chỉ biết hai ổi. Phát phát mình đang phổ tụt rồi. Phát phát mình đang phổ tụt tôi mình cũng chuyển rồi. Hay phổ hít kia. Hít tiếng phát trong tệ. Em muốn thấy em. Cục này ô. Chúng ta sắp tới chỗ nào chúng ta. Mình quy ra cái cục chỗ đó mà ăn không được đấy. Không ăn đặt xuống đâu. Bom lên. Chúng ta nhớ của thằng chúng nhân. Các thùng hủ vô electric cần hủ đâu. Điều hợp chung cần cái này gì à? Ăn một thủ lan thì chúng ta phải ngon không đâu. Mình coi ngay thêm ăn tổng quốc rồi mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp Bọc xa đi.